Fatal fatulo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. A mai so tapo inga tama matina matua malo le soifua usinen fa. Olo fa awa lavo na la umai oloa ale Samoa Brewery mai fiti. Ma fa ata watu ifale oloa Samoa. Ol kampanile ale Samoa Brewery vai tele le lotoa sa masani ngau siele vai lima. O ta wanei ole Samoa Brewery. Pe tai oana oloa, olo la umai fiti pe ona ta ua, ele tu ola na marketi, istato fatal na ngai le so. O oloa le Samoa Brewery, olo fata watu i Samoa nei au fiai, le tonic water, o le soda water, le ginger ale, ginger beer, Coca-Cola, ma vailima pia olo o totoe mai le taimi o ngau sia mai fiti le vailima. Olo ola tau fata wa foi, oloa awina mai New Sila le Powerade ma le Choose. Pe tai olo ta ua ilunga le Samoa Brewery, olo ki liva atu i fale oloa ma pisinesi upolu nei masawai. O whamawina fo ile manui ai o le tuso o le tolu se fulu o tātou tangata i ngā luenga i le Samoa Brewery vai tele. E ese mai le Samoa Brewery olo o whaatau oloa ngau sia mai fiti. Le company Samoa le o lātou toe ngau sia le vai lima bia, le bia a Samoa. Pe tai o le toe fo i mai o le vai lima ngau sia i Samoa. Ua sui fo i malona whalenga o si oloa, ai olona pūlenga. Ua whaase e atu le whalenga o si vai lima fau i vai tele lava, tusa o le kilomita i se sifo le loto atu ai, le wata ua nei o le Samoa Brewery, e whaatau ma tufa ai oloa o si mai fiti. O le asia singa, al Whawhawhine Association, po le Asosio Whawhawhine Samoa, i le lotoa le Campus of Hope le vai asanei, lea na wha leo ai, e le prestene o le asosi le sunga, po le iloia ya Alex Sua. Langona whanua noa ona ia taimi o la ititi. E le taumate le whaatu salia i langona mawhatia o whanau. I taimi o sawaina a ole ia o atu i tutonu le Campus of Hope. I te lefu se tupe nanga. O maso i lefu i taimi pe i mato o to. Sa ilusia. Sasa mato matua. Fasana whawhewhere whawhia mato lima. Fasana ofuni tama le ava pe o matou se ponitenia e fasana ofuni tenia pe ava pe tata fifia tata ofutenia aso ia o le titi pe o to a faile no tamaiti o te ita ai lo tinama lo tama pe se ai le fatou ki sa uli pile le faile no ai le o e o le pile o to fafi na fasi ai le o a o kwea fa no ya dia o te whanau noa ai, nā mai noa leo le ofu. O le ofu i le whaile pia hoi leo le poutai a. Lanu mū pe lanu moana pe lanu rui. Ia nau tāru whanau noa ia lea. Ai le tai tutu sa mamia leo te iloa o ia o tau. Ai, io nia nau po matou ho mai e. O tau mai e. Ai tau ni tau wha o po atu sina ata ia o tau. Ia matou ai mai fo i te lana wai o lino. Then somebody take out yeah, te ata mai ai, pizza vai mai. E se meu marido to what to for, you know. Somebody take out yeah, e nem ata idea. Yeah, so sincere, mas tele foi eu, foi esse o mai mas também take out yeah, so tell you não mai ata le. A foi te ata. Ia whawhitai wa maua se atai ele nei taimi whanua noa mo tātou uma e whai o tō whanua noa a mātou ko i whanua noa o no tō tele o mātou i neini mātou whanau i eini se o mātou whai whanau whai ai o tele o mātou e ei o mātou te i laiti e ei whanau o mātou tō whawhine e whanau o mātou usua e la vo matou whanau. Na matou baba ai atu ngeia o te tupu ia uto. O na la mona i lava leo whanau. Ai matou te fia foi. O lea e iai ia le nofo anga nei. E lango na moina ma fisosoani ate uto. E masangi ona o matou mai. E mo muli mai ai ni a matou mea alafa. E tau na fisosoani ai le tau singa o uto. E ni se matou e o mai savai. E maua le toa sa fu. O le asia singa alva senga o whawhawhine na malanga whatasia tuai. Ma le vaenga o whawhawhine tau wā, mo se na te tau avea le pale.
O le sosi whawhawhine lua o lua lima. Peita ina whaafitai el pulengol to manga le awa noa u whaasoai whawhawhine. Ila asanga o lato soifuanga malangona o le tangata. Ma le whaasolo ai ina maua fo i lato o le saulotonga. Ua iai nei. Ua tali manino mai le fionga le whongwhetalai o le palemene o Samoa le sunga pali i lio ta e umaspau. E whai masui le la au malanga i New Zealand vai astoluai, ma le fionga le minister o whamsinonga, mata mua vasati. O le tali le sunga pali i whaalawa i tele na te te enai, le whaasalaunga newspaper Samoa Observer le asonga fua le vai asonei, aso lua o te sema. O lo whaau talai lana i tūla mua le tau fia wha malosi, o le whongawhetalai o le mota, ma le minister o le palemene a Samoa i Aukilani, ma tua ia e le iwhaiani o la siaki masani po le screening i whaleolo, whaatasi ai maisi pāsese to alua, o pāsese na e to alua na la tau e le iwhaiani o la siaki. O le whamtalanga newspaper o atangi ai se fetusia inga i lungo i meli, ma whaau ngā ai ata o whaipule o whaatatau i ai le tua inga. Ma tā uai sa tau fia wha malosi le whongawhetalai ma le minister o whamsinonga, i le mlai ma alele au kilani talu e le i whaatinoa la asanga, mo le pui ngā o saunga le mui whaleolo a o le iulu i le malele. Peitai, walongo tala i ai le whongawhetalai ma le minister, ma whaalawa i tele mai ei nei la la ua whaamatalanga i a sila fia i ele tunu. Ele ai se moni o nā whaamatalanga le newspaper. I le whaamatalanga whaalawa i tele mai le whongawhetalai. E matua le whaamao nia nā whaamatalanga mai le se tūlanga whaapena na tupu. Lua, ele i whasilingia fo i la ua ma le minister o whaamsinonga i le whaonga ina o la ata tolu. O se whaasalaunga pito tasi au noa ma le whasilingia o la ua pe moni pele ai. Wha, o le tu umawala loinai o la ua ma le minister ona o whaamtalanga whaalumaluma. Mata wai le whongawhetalai il whaamalamlamanga i le popolenga ua iai ona o le mawalunga o tō whinga o lo ngalulu ai. Ai ua tu umawala loina i lea whaasalaunga ua tatawai o na watu se whaasaonga whaalawa i tele mo le sila fia i le mamalu le tunu. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo i aso atai au se wha poponga ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga le mo le wha la e.